Raperda ngeninin Indek Bahasa Aksara Wiadin Sastra Bali resmi kepikukuhang dados perda ring rapat paripurna DPRD Bali kaping kutus masa persidangan ke pertama warsa kalih tali pelekutus inuni semeng ring kantor DPRD Bali. Perda puniki wantah maripurnayang perda nomor 3 warsa siu sangang atus sia dasa kalih ngeninin Indek Bahasa Aksara Miwah Sastra Bali. Paripurna menjalaran antuk nganggen Bahasa Bali puniki kabungkah Ketua DPRD Bali Inyoman Adi Wiryatama sane taler kerauhin Gubernur Bali Made Mangkupastike, anggota DPRD Bali, OPD Pemprov Bali, akademisi Wiadin makudang-kudang tokoh masyarakat wantah ngami kukuhang ran Perda Provinsi Bali ngenenin Indik Bahasa Aksara Miwah Sastra Bali dados Perda. Perda anyar puniki wantah maripurnayang daging Perda Provinsi Bali nomor 3 warsa siu sangangatus siada sekali. Pidabda puniki kalaksanayang santukan kuentenan Perda warsa siu sangangatus siada sekali durung Presiden mastikayang Kerajaan Bahasa Bali pamekas ring pangupaya risajroning nitenin ngelimbakang wiadin ngewardiang Bahasa Bali. Risampune Perda puniki sampun kapikukuhang mejanten Perda nomor 3 warsa siu sangangatus siada sekali nenten kemanggahang malih. Aksara Miwah Sastra Bali pinake paham saking kebudayaan daerah saking kebudayaan nasional sane membuat pisan kewantenanipun sajroning nangyang linggih wanso yadim panegara iragi. Bahasa daerah punika bahasa sane ketami-tami kramo Indonesia ring makudang-kudang pewidanan. Sastra daerah wantah peritan sane medaging sahaning komikayun pemargin kabudawan yadim sumutin kehidupan sane kaunahan antuk kelengutan bahasa sake terselah majang. Gubernur Bali nyang rebecik antuk kapikukuhang nyane ran Perda Indik Bahasa Aksara Wiadin Sastra Bali puniki mawinan kuentenan Bahasa Bali drue Presiden Rajak Kantos ring kepungkur wekas. Saking pemerintah daerah lan DPRD Provinsi Bali pacang melestarian lan ngerajegan adat lan budaya Bali sida nganutin sekadi pakibah jagat kadimakin. Usaha melestarian kawin tenan lembaga nyane mangde tetap ajak ditiang starte cupu mangdane pemargin program nganutin petitis lan wiguna taler kesarengin tur karembe antuk idedane sane wenten pait ketat. Melarapan antuk pemargin Perda sane anyar puniki kaaptiang saywakti Presiden Nyayubin ngelimbakang ngewerdiang saha nangiang satunggil kawibuhan Bahasa Aksara Wiadin Sastra Bali sane wenten. Sedurung pemargin pamikukuhan puniki pansus ran Perda taler sampun ngelungsur tetimbang sareng makudang-kudang perguruan tinggi negeri Wiadin swasta sejebak Bali. Winata Bali TV.